аз шаҳри ҳимома ба тарафи Макка бо нияти умра кардан дар асоси дини худ Сумома бин Усал аз сарҳад гузаштанӣ буд ва мебинанд ки шахси силоҳдор дарҳол дастгир намуда назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мебаранд. Лекин ин аскарон Сумома бин Усалро намешинохтанд. ҳатто як чизи дигарро бигӯям, вақте ки Сумома ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамла намуданд, пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки ҳар вақте ки Сумомаро ёфтед назди ман биёред, ҳатто ба қатл расонед. аммо ин аскароне ки бо муҳофизати сарҳад вазифадор буданд, Сумома бин Усалро намешинохтанд, яъне назди Расулуллоҳ бурдани Сумома дидаву дониста нест. фақат ба мисле ки имрӯзҳо мо низ аз як шаҳр ба дигар шаҳр гузаштанӣ шавем, кофту коб мекунанд, мошинҳоямонро, сумкаҳоямонро, баданамонро мекованд. ҳамин тавр низ Сумома бин Усалро мекованд ва мебинанд ки шахси силоҳдор назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мебаранд. расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ӯро диданд, пас мегӯяд: оё шумо киро овардед медонед? ин Сумома аст. Сумома маро куштан мехост, ба қатл расониданӣ буд. аскарон гуфтанд: чӣ кор кунем эй Расулаллоҳ? Расулуллоҳ гуфтанд: дар сутуми масҷид бибандедаш. Сумомаро бошад дар сутуми масҷид мебанданд. вақти хӯрок хӯрдан аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам хӯрокашонро мехӯранд ва амр мекунанд ки аз ҳамин хӯроке ки ман хӯрдам ба мисли ҳамин ба Сумома ҳам баред. аллоҳу акбар. ваҷадилуҳум биллати ҳия аҳсан. бо онҳо бо хулқи зебо муҷодала кунед. ояти карима аст. хулас, Сумома шикамашро сер мекунад ва асҳоби киром бошанд мегӯянд: ин аз хӯроки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам буд. худатонро дар ҷои Сумома монда як фикр кунед дӯстон. инсоне ки ӯро куштанаш мехостед ва асири он кас шудед ва аз хӯроки он кас мехӯред. оё ҳамин хел воқеа ҳаст дар замони мо? баъд аз хӯрок пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба назди Сумома омада мепурсад: Сумома, дар дилат чӣ гуфтание дорӣ бигӯ. мегӯяд: эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, агар маро куштанӣ бошӣ, ҳаёти як шахсро ба итмом мерасонӣ. не агар маро озод карданӣ бошӣ, бидон ки як шахсе ки дар назди қавми хеш бо эътиборнок ва қадрдонро озод мекунӣ. яъне ин хубиятро фаромӯш намекунам, мегӯяд Сумома. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бошад ҳеҷ чиз нагуфта меравад. рӯзи дуюм низ ҳамин тавр. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам хӯрокашонро мехӯранд ва амр мекунанд ки аз ҳамин хӯроке ки ман хӯрдам ба мисли ҳамин ба Сумома ҳам баред. Сумома бошад хӯрда шикамашро сер мекунад ва баъд аз хӯрок пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба назди Сумома омада мепурсад: Сумома, дар дилат чӣ гуфтание дорӣ бигӯ. мегӯяд: эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, ба мисли рӯзи аввал, агар маро куштанӣ бошӣ, ҳаёти як шахсро ба итмом мерасонӣ. не агар маро озод карданӣ бошӣ, бидон ки як шахсе ки дар назди қавми хеш бо эътиборнок ва қадрдонро озод мекунӣ, мегӯяд. такрор мекунам, рӯзи сеюм низ ҳамчунин. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ин дафъа бошад мегӯянд ки дастони Сумомаро боз кунед биравад. давомашро аз Сумома бишнавем ки чӣ мегӯяд. Сумома мегӯяд: аз ҳузури Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам берун шудан пас аз ҳама наздиктарин обе ки дар он ҷост қасам хӯрдам ва гуфтам ки аз нигоҳи ислом чӣ тавр таҳорат бояд кард, аз нигоҳи ислом чӣ тавр пок шавам ва барои дубора ба назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам рафтанам чӣ корҳо бояд кунам. аз онҳо пурсидам ва як бо пуррагӣ иҷро намудам ва дубора ба ҳузури Расулуллоҳ рафтам. ҳеҷ чиз нагуфтам пеш ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу гуфтам. баъдан давом додам. камтар пеш эй Муҳаммад мегуфт ку, диққат бидиҳед дӯстон, ҳозир бошад эй Расулаллоҳ, яъне ина ягон ҷои таъриф мекардагиаш нест. мегӯяд
ای رسول الله، دیشب پیش از آنی که اسیر شما شدم، یعنی پیش از آنی که اسیر شما بودم، در روی زمین از همه دیده روی بدترین روی شما بود. اما بعد از شهادت آوردن یک پرسید، در روی زمین بهترین و زیباترین روی شماست. ای رسول الله، دیشب پیش از آنی که اسیر شما شدم، از شهرها بدترین شهر برای آنی که شما بودید مدینه بود. حاضر یک پرسید، در روی زمین از همه دیده زیباترین شهر برای که شما هستید مدینه است. ای رسول الله، دیشب پیش از آنی که اسیر شما شدم، از همه بدترین و نفرتم می آمدگی یک دین بود، یعنی اسلام. اما شهادت آوردم، پس در روی زمین بهترین و یک دین مبارک است، او هم باشد اسلام. میگوید که ای رسول الله، اجازت می دادید من نیت عمره را کرده بودم، اما بعد از آنی که شهادت آوردم از نگاه اسلام عمره کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت دادند و از نگاه اسلام چطور عمره باید کرد آن را نشان دادند و از نگاه اسلام یکمین شخص است که عمره کرده است. حتی در بعضی کتاب‌های تاریخ روایت‌ها هست که یکمین شخص است که کلمه تلبیه را به زبان آورده است. وقتی که در مکه به کعبه می درآید، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. امروزها ما نیز به کعبه رویم همین کلمه را تکرار میکنیم ها؟ بله، این کلمه را به زبان آوردگی یکمین صحابه است سمومه. مشرکان شنیدن پس گفتند سمومه پیشینه ما رفت است، سمومه نو آمده است، به قتل میرسونیمش. دیگرش باشد نه ایست، اگر سمومه را قتل کنیم تمام تجارتمان خاتمه خواهد یافت. بله، این سخنان باشد به گوش سمومه میرسد و میگوید که درست است، اگر شخصی که به پیغمبر بودن آن ایمان آوردم به شما یک دانه دادن خرما را منع کند، نمیدهم. یک دانه. شخصی که کمتر پیش کشتنش را میخواست حاضر باشد از یک دانه دادن خرما منع کند، از گپش نمیبراید. الله اکبر. بله دوستان عزیز، اسلام دین است که تمام انسانیت را به عزیزی، هدایت، راه راست میبرد. و من نیز از الله تعالی خواهان آن هستم که امروزه مسلمانان را به مثل سمومه و دیگر صحابگانی که اسلام را قبول کردند پس با پررگی تطبیق نمودن ما را نیز میسر گرداند. آمین.